Kiama kirugam. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija Na tumesija. Leure. Farithi. Yes. Ni muthuri wiho. Ni ani ngari cia tua. Tene aruta agwa poromani. Ambuni thietari ya ira. Iyo ni atene. Yes. Na no kambuni nene. No nene poromani. Yes. Iwa akitiga wira kuuri. Ni agite biara mono ya kwigurira mutoka yake. Mutoka wake. Yes. Akiuga kothi enayo. Riu andu harageire challenge kidogo. Ya kimirutire ya wira. Tondu mutimia wake ri nake ni acokete kuwane akundu akoragwo wira. Yes. Ndio. Riu kuratwika it's a research company. Kuratwika ni marathie you know ground. Mabe magie kiruta retreat yoguo. Mathiuruka ngio hakiri cieke atia. Hakiri horere. Retreat iria tugithia guku. Retreat iria muthia aruti a wira kambuni ici cia iguite ri macokaragiria aruti a wira ya wage kena no kwinogokera mugathie handu nigetha mubon ona munene wanyu ruta wira tocio nigetha riri no taru ha no kwetwaragio cia wira mutwaro handu ru murerekereria kiria mundu atumagira ekatia agatumira wago tuhuke na kou no kuo riu idea cigiciaragwo cia kwagirithia wira na munene ni amenya nginya ni kambiri ku ikoragwo yau na ni amamenete to atia o mundu kuringa kamwe athi wira uyu tutige onagwo ni competitors aitu tigane mathoni mathoni goko na kondu kurarwo riu retreat cio ni ciekatia ni iteithagia munene kahota kumu interpret wega ningi mwako mwe free yes riu farithi mukari kambuni yao ndirabanga undu toriku kaundu ta kau haragia riu haha mweke wa ngari ya kumagara nayo to ni mekumagara thiku ciganona marachora mutumia wa farithi nake ri sinia manji moe ngari yao ya muthe akiurio document ciothe na kuratwika ni inoragia hari gwite yes riu thino rokagira riri megira udiri ngwiciria no andu teri tu kambuni iyo moe mutumia ucio muthuri wake ni uriku ni makuwi riu marakire script ini acio ni mbogia ya mutumia wa farithi riu thino rokagira megira udiri to niwe witwaragira ngari iyo na mutumia ario hau na ora ndo ni mauke na magwa ai hata ni mzuri iko na mzai kwanza it looks like a very respectable gentleman no ni akinya handu makamuthomera kiundu kiho akaigua kwira nyina wa njambi we mzee ni nini ni kuona uoni surukishe bump hivyo tena na tukopaka na mdosi wetu. Have you no respect for seniors? Pole msichana yangu. Unajua sasa hata we ndio barabara inakuangwa hivyo. Si unaona hiyo ni nduthi imeniingia vibaya. Uendeshe gari vizuri, hii gari imelipwa 40k per day. Alafu na tubebandi kama tumebebwa na mkokoteni. Utumia kaya kuma isoki sawa Shalini. Sawa jabu wacha dereva ende. No. Ana akili. Relax. No, Shalini wacha hiyo maneno. Hapana. Mtu ni akuwe na akili zake. Hadi vya kanyitaga si guy. No akaririkana. Akaririkana hena vote. Ciandu ko icho ithathatu. Na ni vote ya muthenya wa mbere. Riu ndangenda guchoma na muthenya wa mbere. Matikawiona no methe ngari ingi. Kinyandu akauga Wajabi, sorry. Nisiske mani. Sky kidera paka kibe research kinajua paka jina ya mdosi. It's wrong.
Umeshasikia mtu uko anamuita mama Jambi? Huyu mzee mimi anifurahishi. Watoto wake na wangu walikuwa nasoma shule moja. Watoto wangu na wake ambao ni wake na wangu. Muthuri hoine ne agithi handu mona kanya. Ndo ndereba ikombũragĩrwo gwacio. Me mũthako-inĩ biũ wa ngerekano akamwĩra we yo Njambi rĩu nĩ ũhoro wa muma ũcio rĩ ndikwota na ũhoro wake mũirĩtu ũcio nĩ ngũcarũkia rũhĩ. Mũtumia akamwĩra ndũkiĩ nĩ ũcio nĩ mwarĩ wa mwene kambuni. Anjarĩrie ũru tondũ nĩ mwarĩ wa mũnene. Atĩrĩrĩ arangũha hau ndĩ wa rika rĩake niĩ. Arangũha kwanja mbere ya mũka wakwa. Hapana no. He maũndũ meho mathoni na ndigwĩtĩkĩra. Ũrenda hũrwo nĩ bote. Ndiaraga mbeca cia batai no mũirĩtu ũcio mwene tũkwĩra na ũru. Ni mwarĩ wa mũnene barithi. Yureke tũthũku bĩ twarikana nditi ĩrĩa twĩnayo ya merĩ maya tũrethire na ndirege. Kana gakĩoranio tondũ ngai nĩ cigana ona nĩ gwabangirwo. Timu nĩ bange. Ndũngĩgarũrũkania timu ũrĩa ibangĩtwo. Barithi maratua gũthiĩ aingĩra ngari kĩgũka atĩrĩrĩ we mzee hebu enda pale upigwe na upepo kwanza hiyo harufu ya sigara iishe. Sole. Ole basi msichana yangu misi wako. This man piss me off. I like efficient people kwani ajui yako job. Barithi alafu ahutithio maumeri kwa banyue vote. Erĩhĩrie gũkũhwo ciana cia rika rĩa ciana ciake. Ciana ici cia itonga nacio nĩ mamomirie mĩtwe. Maithe mathana nĩwe wathana. Nĩ wendu karĩ marikia. Ũguo nĩguo mũrutaga wĩra nake. Nĩakũmenya nĩ mbeca maretha. Ndakianĩrĩra. Kandariga. Unajua huu ni bibi yangu na uniongeleze hivyo. Sorry. Atigetiani ndio yatiriri. Mwisho niongeleza hivyo mbele ya mtu nimenunua. Ayo demio. Barithi akĩrĩra kahinda karitũ gũthũkũma bote ĩyo. Bote ici ingĩ nĩ cia rũciũ. Na oke. O wĩra ũrathira oke. Agũkĩũmĩrĩria ũmũthĩ na rũciũ. Auga thutha wa oke ndakenda kuona kairĩtu kau rĩngĩ. No ndagatigwo na henwa. Karamũria excuse me ulisema unaitwa? Barithi. Oh, Palace. Hizo nguo ulichange ama zile tu ulikuja nazo za green? Na kuwagwo na uniform. Na kuwagwo na uniform set mbili. Sasa nabadilisha nayo hivyo. Tena hii ni gaki. Gaki hainaga mambo mingi. Wewe uko trained defensive driving? Tukiona lion. Najua sote. Okay. Now why are you chewing gum? Simulisema harufu ya losta inawakasilisha. Wale diara wa besari. Nesiagithiria andũ itĩyo. Magĩthoko mũndũ ũhoro ũngĩ atĩ agũthomerwo nĩ mwana. Yes. O igũrũ wa thũkũme. No akiuga nĩ mwana wa mũnene. Wata mũini wa rwĩmbo athuri nĩ mareta anake mũthee. Etereire oke. Ambe anyue vote. Ariganĩrwo. Ũrakerwo mũndũ. Ndũkire Barithi ndũkire. We mbeca ciĩtare. Ndũkire ona wetwo boy. Vote.
Nĩ agũkĩũmĩrĩria thikũ ti nyingĩ ndigaru. Nĩ oke. Yes. Arĩ ho rĩ. Nĩ akĩambagere handũ ecokerie ngatho. Ibega biũ. Na acinĩrwo iguku. Ndio. Pokea salamu za mchungaji wetu Berendaya. Yeregete kanitha ndarĩa gũtumanĩrwo kĩama gĩa kanitha. Nĩ ndageithĩka. Reverend Lea wa kũrĩa parish itu ya Murera Coffee ACK. Nĩ ndageithĩka mũno. Nĩ twari na ithurano ira nĩ ngũkũhohora ũcio. No rĩu rĩ. Siasa za weekend. Politics. You know this country just like that has looks like it is in campaign mode. Akio no ecirie twina githurano mweri wena. Yes. Acio na mundu mugeni na guku angiuka ri. Angiuria githurano ni kiari tondu siasa iria twina cio. Ti nini? Na anga ni twambiriria campaign tene. Yes. Tondu uria kuhana politically tha ici. Yes. Degree cia siasa ni ciambatirite. Temperatures are flaring. Yes. And guns are blazing hot. And activities are every corner there is a political activity. And money is being nyagiod by those who have it. Because not all of them have it. He mwena wa ciraniro na he mwena wa kiondo. Ni umenya wi mwena uriku. He mwena wi haria muharati-ini na he mwena urenda hau muharati-ini. Kwena arĩa mena power na kwena arĩa marauga at best tukae bila power. Na DJ Batura Guru has been very busy. No, I had already the password yaramwaga. Batura Guru maundu marionetio thutha uyu. You see, of course is the shadow of his brother. Look arenda ukia na rwimbo ya Tinga. Eka atia. Aokiraga na rwimbo. Yes. Arokia ararigwo atiriri. Kai Mr. Rigitha. Amukirira. DJ. I was ready. Hatuna DJ. Hatuna. Kwa nini sasa hatuna DJ? Awe hakuna. Ale hagirithi menya ndu mwathe kinya huko metalo ini akiuga weka mawe. Ene mbaya. Weka mawe. Umenya weekend ino murengo wa ODM Batura Guru. Yes. Maraina pressure. Nigetha mageri ure othe mangihota gukunika kiundu gia Sifuna kuria Kakamega. Yes. Na no nginya mangiraigiriire kiao mwena ungi. Yes. Na kuria kwao ni chance irathi ya ikarara kidogo. Yawa ODM. Yawa. Kwani mnasahau ODM? Unasema economic power. Chunga ground. Na kiti. Na kuona kwa mimi ndio Sifuna. Kwa chance shiramukirio. Kuri ariu andu mena mwaki ginya maraurirwo magatoga. Mungu comrades ria magacokia ria. Comrades power. Andu mararugamia tia gas. Na makauga ati walisema wana izimwe kama nini? Sijui nini ya jana. Nikwenda gutariria muno tondu ni kaundu karahutania na kiubithu. Umenya murengo uria ungi no nginya ngirekirire kiundu. Ya kuhota down riu mwena uyu ungi wa mwaki. Yes. And of course, opposition politics has also been handled under the bus here and there. Mataratanya ya kiundu ta kiu. Tondu gwatuka na kwa ODM ri to the united opposition is very significant. Very. Tondu tare uri kiana gia Sibari no gikuria uru uri arenda. Sifuna. Ndare araumuka nai.
atiriri ni atumanirwo ruo kuri gweri gwota ya opisani toro ndio ni arafanga maundu make na ngehie muno ri andu acio aruguru na ahota wekati ayo gutukuneka kana atwikire kiria kihingo. No, politics is all about gatekeeping. Yes. Yeah. With no apology. Mundu ucio ni arorwo ni erwo muthenya omwe tugithiuruka ri aheo ngari imwe acomokeru thiini. Yes. Me tho murhona ke seneti me tho mutikona ke seneti mwana ke ucio tondi one mukuru ucio mukwario nake cia ndumburu kuria marika mau mukiria ndumburu ri ndo abetururie Nairobi mukiria ndumburu na kwasa ri na mayoyo ri mwere hari kaundu tufaga guku hai twenda tunyitana turi hamwe ni William Ruto aigu horo cio ekatia akaga toro na thayu kagu muthide gwake ja da mwirire ngumurutia na hamwe ndirakwira atiriri ona andu gwake ri marahumba nginya media iria mahumbaga teng'eri Mundu guku ndirakwira hana irio ndi kimcoge gutuguo na mundu ucio ona kuu gwake na ri undu ekite ona Matiang'i ni aramuthitulira ira Matiang'i ni amwaurie yaramuia rohutia ki kura. No, you must be very concerned. Ego vaja gutire kambi tarefanga na kambi yothe riu nirenda kuona kaheka undu ireka. Exactly. Na waria makiri muharate-ini ri ona makiri uria mareka wega biu nake mugathe arakiri kuria kwa Bishop Ben uria JCM ndiramuonire kuo ira ari kuona kurari na fire see fire ikurana na cheche andu amatangi Gina ke to muhuthu ti muhuthu we eka ondu andu marabororokire tuoi ngweciria ni he made his point heka ondu enda akuga heka ugwa enda gwikatia kuga he ogweto kana he bichare enda kuonia and he painted that image. I'm very sure na munene uma hau ni aroriria andu ake atiriri ni mutu ya matangi ya salale hiyo watu walikuwa wamepanga ama ni washirika tu kawaida akira mzee hao ni washirika tu huko kuna janga sasa ya salale sasa hata nilikuwa nimeshindwa hiyo watu kwani ni watu ya Munyoro najua sasa nilikuwa nimeshangaa kwani huyu Munyoro amepanga hii maneno eka udona munene atageigino fire see fire na kerai na kundu kurai na hema ya muhirira basi fire na kerari kuria mbere yes he andu aigeirwo hema we itahana deputy president na nusu carpet no raika ila kiwa mimi nakuja hapa PC hakuna na ndio ameenda Nairobi na waziri mkuu iko hapa wewe nimewekea waziri mkuu kuna choo na nusu carpet ndio arandira kindikiira huyu yake ndekinya na nusu carpet na gitikira nyita kirakonyirwo o ofisi imwe yako wara botwire arari nawe kiuga nayo ni iracokeiria andu a murengo wa matura nguru gweciare maratuthikiriria maratuthikiriria makaigua mundu ucio matikamurakia ninge heho-ini muno tondu na matura nguru ri ndari kindu kingi aretia ndaretia giturwa kia Mudavadi aca ndaretia mahinya ma Munyoro arauga rete tunataka ile yuko na kidiki deputy hiyo deputy president hatuwezi tukue bila power
Kabe ya fire si fire no ni maraugire kiti ni yetu. Yes. And nobody can tunya us. Yes. Rakasio bora? Rakasio borande. Tuwezi kaa bila power. Tuwezi tukae bila power. Iyo ya Kindiki hata ndege yake tupewe. Ile yuko nyuma. Na DJ. Biga. Na DJ yambiwa akalimbie. Wapi DJ yetu? Hatuna DJ. Ameenda kwa linda mwananchi. DJ wala Sifuna. Influencer mo wa ODM. Yes. Ina Mucemanio isti. Owe wa ODM ya muharate-ini. Yes. Ni arakihetwo kanya anyite kamero. Yes. Ori mwa aritia orahajia kurureria ri. Araririkana agadiuma ngoro Mucemanio-ini uyu. Arorwo ni hinya. Aganyuma ngoro uri ungi wa Kamega. Arauga ni arathiete kururia. Araga response. Arauga waja tupansia hapo. Kwani niko mkutano gani? Kwani nimekuja wapi? Wapi Sifuna? Wewe malizeni. Hata wakimbi. Yes. Arainie ori. Yes. Ndirauma Mucemanio-ini ucio. If you energy yogotire tona battery ndari. Yaragetie ku chant. ODM kwani mumesahau chama? Kule nakuwa wako na mlima. Wanakwea vibaya. Yes. Wanakwea mlima. Ona aria me thutha wake ni marauga haya. Ngai. No theri. Mark this na ndio kajuria na mwaka utanathira. Yes. Kurugu no gucenjio patirita. Vio. Go mark that. Yes. Kwaje no marata ni NDC. Yes. Watabadilisha. Tondu ria marathie. Yes. Oiwe mane ya Joho kana au. Most probably. No Orengo is on the other side. Ucio nake mwe no ri ungi wa energy. Kwa energy. Mwenda wa power ri. Yes. Niego cenjio. Ndio no be gucenjia. Umfia ODM mwena ucio ni agwa mu. Nuona kweragwo UDA. Wacokagia atia? Wacokagia atia? Kazi kwanza. Ni kazi kwanza. Pesa mfukoni. Kweragwo ndariganirwo. Pesa mashinani kana pesa mfukoni. Aka ni mfukoni ti mashina. No uriganirwo kidogo tondu ari mwena ucio. Ona aria mari mwena ucio amwe matingĩririkana. Biso Ngozi aririkanirie ira. Ona aria mari mwena ucio ri umuthi aingi matingĩririkana. Kweragwo pesa mashinani kana pesa mfukoni. Aga ni mfukoni wete. Kazi kwanza. Pesa mfukoni. Yes. Sio mashinani. Yes. Kazi leo tunafanya kwanza. Hapo kwa mfuko ndio tunachora, we draw the line. Ikifika kwa mfuko inaanguka. Ama inakosa kuingia. Yeah. Iko vida fota wandu gwa kabebe kayo ka muingi tukigangara njitagwo board chair Gathaiya Dennis. Section Ngoni wa THUITA. And still on that ndiraiguire mutongoria wa bururi rauga mweri wa September ni auka kuraunji barabara ya express with Thika Road. Niguo araugire yes. Ndaiguire uguo ira. Niaretio horo ucio. Na ni tũraumagarĩte nawe o mwena ũna tũrona nĩ kũragwo. Bara ĩno ya Rironi Mouth Meat. Rironi Mouth Meat. Yes. Nĩ kũragwo kidogo. Ndionire harĩa area Limuru hau ũguo. Yes. Maguo. Yes. Na harĩa Naivasha. Yes. Na rĩu tũroka kũrugũrĩrio expressway. But here is the thing. Thika Road nĩ ĩrabatara expressway kweli.
hakwa ta mundu kiumbe na murihi wa igoti bururi uyu ri nie ndireciria ni turabatara expressway Thika Road. You see one Thika Road uri koragwo ithondeketwo ri it would be a very efficient road thina ukagira riri ni twakinya turaingira ku au ni thina ukagira wa Thika Road to taru tukiuka kuma getting out of town is a problem nigetha uingire Thika Road to thaicio ngiga no mataoni ni thaici ungikeha wega homeland ni ugoikaranga yes riu barabara already thaici ri is 12 lanes. Yes, that's already is an expressway. It's an expressway. Already is an expressway. Yes. So kuongerera another expressway iguru wayo ihori. Yes. Direciria I don't think ni hakwa. Digwiciria ni go solve the problem. Yes. Tondu tungia solve problem ya twaririe bangaini. Kuria bara no yoka kaingira town. Tondu hau niho ngari cioka kunyitanira cio the bottlenecks. Tare ngari ciothe cioka cireni 12. Sigekinya haha Murang'a Road ri. Ko cireni gaithatu. Ni ithatu peke yake from 12 to 3 lanes. Riu expressway ori. No ukire hituke town ne hie. Ethiko. Ethiko. Tondu riri after the expressway where do you go? Ni wa miuma. Ni wa kinya town. Yes. Iraitirira ku. Ugiendo uka group. Yes. Arafu. Utadu. So I don't think from where I sit, I don't think expressway Thika Road is a viable idea. Actually, if you ask me, ona kabatungira ri uhoro wa ri ku improve kana ku overhaul kana kurehe weru a commuter rail. Yes, now we are talking. Tondu he mugithi ukua kuma Ruiru na mugithi ucio uteithagia muno ungetuo more efficient ri any undu wa commuter it would be more better. Actually Thika Road igekwa uguo ndaugire atiriri na acoria bana na hindio magicorwo igekwa hindio tu na 2010 ri I think they were not very futuristic ndauga hindio igiakwo ri though riu mau ni maundu tangihota ku reverse ri ni magiatigirie space o uguo Thika Road ihana but yes space igiakwo mugithi area itagwo what are they called in the developed world? Trams. Trams. Now that is what we need. Ago ni kuigirira ngorofa Thika Road ndukaigirire ngorofa ya gwaka barabara. You are not doing anything. Tondu riri ona ratawa yaki weno na Uhuru Highway na expressway ko urungu mambire magithukia Uhuru Highway yo na nginya thaa ici ndire aripewo. It's a horrible road. Riu macoke moke meke Thika Road yo uguo. No ndakwire and mark this na ni ukanjuria. Yes. Gwaka bara Thika Road kuongerera an extra lane ndurasolve maundu. And I think onayo area iho thaa ici ri it should have given us a lesson. Yes. Kuongerera barabara tikihonia. Kuongerera barabara ri kiria kiongererekaga ni ngari. No bottlenecks ici turari horo wacio ri. Ngari cioka kunyitanira ri. Cigatuika muno makiria. Yes. Actually, you need to also consider it. Expressway ni kuga atia. Ni kuga ni njira ya kurihira. Riu wateithia. Unless kuri andu na tutiguke gweta andu na maritwa. Unless he mundu onete kanya kariri. Ga guthukuma. Ane. Yake bara unachukua kitu. Tondu riu kazi kwanza ri. Ufatie rutire mwananchi wa kawaida. Uyu kwa majamu. Riu we wa mwambatia kuria athia karihe extra. Ndakwira Thika Road 12 lanes ni njiganu kuongerera lanes ingiri wongerera ngari tungi manage wega hagi mundu ku redesign entrance ya Thika Road kuingira town. Yes jam ni twamenina na gutohoro wa bata muno horo wigie migithi. We will never build enough roads. Wait, no we will never. Ona tungiaka bara cia ngorofa ithatu tutirinde tugaka bara cia kuigana tare uri ona nenehia bara ya Thika Road. What will happen? Andu aria maikara na uku ngonguri meguthamira Thika Road. Tau Thika Road tere dia kona ngari ya inacio. Actually aria maikara tene Thika Road yakinyite Githurai population iri gitu population umuthi one nyitanu na Thika. Ungirora taru area cia kuma riu kuma actually kuma Kenyatta University guthie na Thika ri kundu ku gwakura muno na kwaingi handu Thika super highway yako. Absolutely. So ugiongerera another one ni kuga no gukuongerereka riu andu makiria na makiria. So the problem still persists. We still overstretch the facility. Nitugie variety ya commuter. Riu the only way Thika Road haria kinyite ni mugithi
tikuongerera barabara. Yes. If you ask me. Hari ucio kuwa kuma ro gathi tutukaniria amwe kinaku. And we can do the trams like you have said. The mass commuter trains. Ondo ucio wira planning ri. No wikike. Yes. Now of course tondu na gwaka barabara gutira kihuthira mbia nini ri. Mbeca icio no ihuthike to give an alternative. Tondu I can assure you wongerere lanes cigana githina kiu in a few in 1-2 years wongerereke ngari ni twaihura iguru na thi riu twako gutire handu wangi tutigitie guthii. I think we need to learn from taru ngirora bururi wetagwo what is it state called Jakarta. Jakarta ungithoma mathina ma traffic ya Jakarta ri ni ukuona is the same problems in Nairobi. Absolutely. Riu makinyete handu no nginya maramomora bara imwe makite tene. Yes. Kumwe magaka megithi na kungi riu makeheria you know ni undu wa matigageke kila mahali decongest magaka green spaces. Yes. Kuongea mambo ya barabara Thika Road expressway hapo rais hapo rais go back to the drawing board. Hiyo nao haitasaidia sana. Hapana. Irakura ono ngemia kwa muthi in 2 years. Muihona no rero riu gakorwo kuwa ngari muneko nduri woneka. Yes. 12 lanes ne enough cia barabara. Do something else. If someone can plan uri raigira na kuri rakinya very efficient. No kugweta. Yes. Na woni rimwe ni mathikagiriria ma implement matinge Mondo maturaria ni authoritative ni mondo tura observe ground in and we have started elsewhere. Yes. It is in our job to give that kind of guidance. Tutirakirega president ni gutwiciria Thika Road no from where we sit kuongerera barabara gutie tuteithia if anything ni mathina gukuongerera tondu no guo ngari kuongerereka. You build more roads, you get more vehicles, you get more traffic. Absolutely. Right.